Ya male sunga ni awao no awao sunga Tavai meni ya mase tachi fo I Savai'i masui o tatu no I talonga tele fa tavan nga polo ya la fionga ya Seumanu le wa mafuta wa ya se lipoti mai tono se tatu no o te talitono le matango fio le meo lo fa pena na la mai ya se tatu fa ngolongo foi po fia le mea ta o la nga lu me ya fa talo fatu no sunga le awao mis foi lo fionga Seumanu le tayo Malo si fo Maria le malu ya pena foi le tau sala jenin ma le malu le tau no mai mo balchar po kala me so se ta for de foi kilope ta lo fo by le Vaimoana Seaside Lodge Asau nei beautiful sunshine ge fo tai au fo Seumanu mo kuwa in la malu paku le pakki mo ngalu ya le ko kala go lu I le so tau ba lo su tai yang patal ba tua le malu ba tau sala ya jenin me se le fa fo ngal to ia mal malu le tu yo ile que vai so le plan de action le aso pa to le so ya uti ile lo que manga o fati maru dokle manu jenin mal ka ko visa o le bala o to wa fa ti lo fa ka simbale le mo tama pule ya Michelle la McFall o le Vaimoana Seaside Lodge mo ko tai o ko ya la bala ta ko e tai mo ka ko sui ile ka ko mo yo ko Michelle anu si po Iya, taruh kenapa dia main terlihat. Bola soal mah suruh lagi kan sudah. Ya aku boleh. Lagi dia bukan mau. Boleh kan tu wah. Kau mana ni? Seaside. Mana? Jalan. Wah, tu melihat jalan. Oleh tahu mol family business oleh tu fantasio loto ale ai ko le pa baenda au dai mol dia sei peso se ba le tahu oleh tu fantasio le ale ai ko le ngan go to business Ni tak saya memang sini ya tu oleh mai ile ilang buwan itu tu Samoa ai family first Samoa le chamar na mas na le fácil pe foi lá o business né it's a family business so mama na ya most of the uma to foi nem que no nem que na né pode ser le fácil ya te ama tu se ai Seumanu tahu no barang. Amin dan mana ia mun fa filo la fo si fia ata kasih dia bang bang iya pakai lo ingon ko polisi mana ko bagi tulang isu bang ya bu video lo pasau film ya jangan au dia si isu ben san situ kalau apa mo ya ini si udah wala ba ka ikada Michelle Unesian mato fa mo tu ai mo fa ko bela tu o le fa ko tu le ta tu mai bo ga mo tele sala fa ni le Vaimoana Seaside Lodge ine ya Asau so la tala le to fa Seumanu mo Michelle fa Unesian mato fa mo tu na po so le ka ke puede para o bisa ba yo haru ko le ko mo kuwa so le le ke mi nga wa nga fa fo ma i le mo ke mi po fa ka ta ko mi ye fa por sao do nga workshop sino música lagi. Ay lan men kupo. Okay ka uwa ko rin yang kupo. Ay nga ma kaya na ubo yang. Ili nga kan nga. Ay do nga mga wala ko ngol mapa. Or ka ba ka guru ya. Yo paru pa yang. Michelle only on the telephone le tu le mai mo mai so sta con ke lo pe online pa yon access information like a book ba yang to abro ko le ito no le Vaimoana pe afia mai so mai Samoa like available for website Facebook saya minat pakai website pakai dia book mai sesi dia platform koi ya mesti you know what skala borders le mako website you can book direct for ya ili mai email mai mako email
So ya lungal mako website mo uma information. Laila wala Vaimoana Seaside. Vaimoana Seaside Lodge. Yeah. Lema wala sa doon nita wala ito shuttle tuloy pa yan pick up pa yan. Let's do Savai'i malagalin. Yeah. Ito shuttle pa yan bayay ba ngay balon. In fact mako organizing enjoy ko na kasi met kasi may siya yung next year. Yeah. Yeah, ito sa amin is hali may manlalalo. But we hardly do the service na. Kalau mako service to lain na ko only ikibili But in kanya ito extra kulo. So ang kasi nila yung family lang na lola sa. So we organize it. Ikimayo ng naman dito. So yun lain mako malo kasi nga kung like the bus. Sabe, look sa papa. Yeah. So Seumanu titulo facility Jensi ko pala siya magtayle. Pala lalaki mo. Ole pa mo na sa ole. Aspipio jile. Kale ke ma ko ko supo kala ngita ki mo. Pala ko ole ki mo ole. Yeah. Eu mai ipaupa. Yeah. Oye mo boli mai papa ya. Oh, di ai la. Nga umur sa kurang angan program da so boy. Okay. Silvio Levas. Ele igual a missile. Sole. Levas. Yeah. Poco ai suare sis. Michelle Bakalvo Masio Manmelje. Mai ole man work kaya ngin kaya. Misi Luki, ole Esi, ole Toast, ole Coco Samoa. Kasi ang mis, ole Coco. Ole Coco. Ikaw magkukuha lang ole siya o kasi ole Coco. Maria dito ba? Ya usam yan ikap. Wala wo na do ako ito. Michelle si mga tao na matubawon ni misyo na fenga ng tawag ng maro ko le fay ba ang bayan nga lusa po. Pala ba wa no fay ko na ya kasbuya na tito mo le. Sunday. Epe ole. Family ng lockdown na. Epe ole government ministry sa. Okay. Ay ni tito mo ko. Lesi, yung sa inyo, sa kunya, lesi ko inyo, mako events. Yeah. Coming up, lesi mako events, Palolo Festival. So, nice. Lesi, lalakilungan mo ko sa Lahidoa. So, dito every year. Yeah. Umasya na ko Palolo Festival. Isa, Palolo. Wow. And then our mako fishing tournament November. So months after. Pisia suarta sa no. So fishing tournament may ba so kung mako ngalape. Yeah. But Palolo Festival mako events is coming up. Ito. O ida de toka ko Palolo like kung pusa. Ikaw ko dem Savai'i pa ya ko markaba de. Ko isa de Ay aparte que hubo algo por pero por lo no hace mai aje tampo tulis na ko pukinga Tokyo. Oira ai ko ngane ma. Ito wale foi que fia. Lai ka pa festival. Ako wo lu o ka pa lo evento wele no aje kal pa lo wale la fasi mo ina so. Ora so fia de ka penga ngi yo koi. Ai honeymoon ni kanga pa. Va ver ko kala me ka. So Michelle so fa ko pa singa kalisi Pai kubango ko Yeah. Ele foi mas foi como são weddings, asupangaw. Yeah. Family reunions. Yeah, nga lepas mama. Kaya na sa niya Asau. Yeah. So mo event sa inyo. Yeah. If we didn't want to, na sa ko po. No, ma all ma ni ba. Nakapal ka. Check ko pa tayo. I didn't even know pa ko. Ina yaka. The runway la. Dawa may workout. Sole. Wow. Pero ide mo. May kuha ko iyo. So, yang wa ida ito. Len ida ba lit. Mai ida ba ro far kam foi. Maka ai
Yesi swing ol pokalame na rupso ngon si umanu bangale le kako puya kambale isinyo kako pokalame ache ko longo pale mbalo tunu amisha ma ropa tekele mo later out so mole atunu olo mai so stuff on Kilope. If you're planning to come to Samoa, don't forget to visit Vaimoana Seaside Lodge. What a place. What a beautiful place. Mata fa mo tu ni ba ngole pokalame ya mala udanga radio Samoa Michelle. So na ko maka ko website mbale ka ko mo ni si book mấy nhà là cổ cả phòng có mà holiday gì có muốn yeah so Facebook yeah visit our website yes Vaimoana Seaside Lodge Asau thì bao mấy information mình làm việc đã book mấy reservations for more holidays in total or New Zealand yeah sorry Baik, saya hoi di sini ada mana nomor usia Malaysia. Vai. Mau ide mafai ka kung ko ay kana po ide may mata pa po le. Lai po mo ale. Famon mo le. Lai iswa pa ale ba. Iya. Lai sebo. Lai. Sangat ya sem. Lausungale au famon mo le. O leo te vai atu ile no fanga na to te talano mai ai. Yeah. So tonu a malsami ofisi de viva ya tu ya mi shava me pema fainga punga sa o quase si runga ngai la lo sami fa bol. Yeah, Emma fai. Ai fai bo que sa bo malo two piece swimming dogs or swimming dogs. Mi shaulo Famon mole me shaulo o Tavai ma Seumanu ia ia me ai fa pitoe e fa fangai ni te ua ana ia la mai tu mau ia ina o foto atu lo sugar fa tua ba sugar te mai tai pol ma ko ai ave ngi me lo ia se ai va vetai matango fie ia tatanga et foi ni foi vaga ai manuia tatu fai po stai me luma lo songa lewa tai lava maluaya po la ngalong asama mai pa po le ka wanga mo oi ai Michelle. Thank you so much for taking lava mole. Later out for tai for mole taliano iol mato malanga mai mato fiele mato no point for po. Ya ai tafsira no fole tu mo hiro to nanga ule no fo imbale a fe kan wenga. No fa taking ai mo ia lava ia fe mo le asu le asu. Ia fa taking na kala ia mai se bro le au mo ko ile mo mo. Iya. Michelle le mo tsare mo kalambe. O le o penel malo po le mo fifio le ono sto sango tu tsa po le amaka Masa. Mas não tipo, eu tô falando mal, nem me tem, suíno. After we foi a tan tem sai mo Yeah. Sweet is ba ai ngo. Yes. Umala ta sa mai shop ko. Lilo ko sa Yeah. Good one. Seumanu lo so no ia Michelle tinto no. Yeah. Sole, al mako kala al mako malakala mako may sana dunga umban. Sole. So beautiful. So beautiful. Ini dah pernah dicoba. Yeah. Kalau gua bola jam. Jadi gua aja ni suang security tak. Allah berbel. Yeah. Ya pun kau wira aku. Itu pun cepat lo le baik. Yeah. Masa kau ida supply ya kau dah. Tu no mai fa te tele lava mo le tele ni foi tai ao o le to tour with the Samoa mai le Vaimoana Seaside Lodge le vai mai ngona tai ao fo matua langa bai Samoa nei fiel ta to fa nei ya wa foi ta fa ga maru no ga to ai ga mai ka si fo ya mai so ni se fa fa foi ponga pi fa mai tono Samoa nei to moi when Samoa liba e tono Ele na whaafonga le tātou atu no le sunga ile awao, le sunga ya Tavai meni a mese foe le whianga ya Seumanu Francis Yone, lova pena o na maisi tātou li poti mai tonu sio tātou no, ia o wapena o na moni mai le tātou li poti na le Vaimoana Seaside hotel, po le ale me ke kanga wha ingoa ai, ia o le mea sana no fumo mua ai, le sunga le awao ma sunga ya Seumanu, ia ka kere ia o ai ai, ia e talsia ia se taimi o iluma wale o whalongo atu ia ane, e le swinga o tātou breakfast show ve asfo o ma o matanine la awhai mai o le tau mesina le tātou pukalapi, a wasina fia le tātou atu, no, mo le tātou atu no sila